U likovnoj galeriji Kulturnog centra u Kuli otvorena je izložba radova sa 13. likovne kolonije Saveza invalida rada Vojvodine i 14. likovne kolonije Opštinske organizacije invalida rada Kula. Otvaranju izložbe prisustvovali su Julijana Stanisavljević, savjetnica u Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja, ispred lokalne samouprave Bojana Dević, rukovodilac društvenih delatnosti, Jelena Šaponja, načelnica filijale PIO fonda Sombor, Gordana Štrangarić, koordinatorka za isplatu prava filijale PIO fonda Sombor, Kamenko Bertić, direktor Kulturnog centra u Kuli, Snežana Davidović, galeristkinja likovne galerije, Jelena Badnjevac-Ristić, Stana Svilarov, predsjednica Saveza invalida rada Vojvodine, Stanko Nimčević, potpredsjednik Saveza invalida rada Vojvodine, Stevan Radišić, potpredsjednik Saveza invalida rada Vojvodine, Obrad Vojinović, predsjednik Opštinske organizacije invalida rada Kula i moderatorka izložbe Dubravka Nedović. Predsjednica Saveza invalida rada Vojvodine, Stana Svilarov, istakla je da prate i nastavljaju tradiciju održavanja izložbi i da se po izloženim radovima primeti vidan napredak. Pratimo tradiciju i nastavljamo tradiciju izložbe slika sa prethodnih likovnih kolonija Saveza invalida rada Vojvodine i Opštinske organizacije invalida rada Kula. Savezova je 13. bila likovna kolonija po redu, bila je u avgustu prošle godine u Bačkoj Palanci, a Opštinske organizacije invalida rada Kula je 14. po redu i bila je ovde u Kuli u julu mesecu. Po radovima koji su izloženi vidi se da imamo vidan napredak. Možda nisam toliko objektivna, više sam subjektivna, ali uvek sam govorila da ne procenjujemo vrednosti slika, već samo pričamo o tome da želimo da na ovaj način okupimo naše članove koji će se upravo na ovaj način izraziti i svoje unutrašnja osjećanja i poklonite nam nešto lepo. Ovako jednu sliku i kad znate ko je radio, kad poznajete, to nije neka NN lice ili neko nepoznat vama, već neko ko je sa vama, evo 13 godina ima ljudi, odnosno slikara, koji su neprekidno 13 godina na svim našim kolonijama, a često se viđamo i u drugim opštinskim organizacijama koje prate ovu tradiciju možda i bolje i kvalitetnije nego sam Savez, ali trudimo se da to bude malo nešto. A posle ovoga otvaranja izložbe i razgledanje samih slika imat ćemo jedan predavanje upravo na tu temu poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom koje će doprineti ovakvom angažovanju članstva tim umetničkim i kreativnim radionicama. Predsjednik Opštinske organizacije invalida rada Kula, Obrad Vojinović, rekao je da invalidnim licima ovakve manifestacije mnogo znače i iskazao je veliko zadovoljstvo zbog prisustva slikara i ljudi koji su došli da podrže ovaj događaj. Imali ste prilike da čujete od učesnika, od govornika, šta znače za invalidna lica ovakve manifestacije koje mi održavamo, premda invalidi rada koji su stekli invalidnost u toku svog radnog vijeka, koji su proveli u organizacijama, oni su se morali na neki način da upuste možda u nešto nepoznato, a to je nepoznato da istražuju, da vide šta mogu da u nekom kolektivnom ovakvom stanju da urade. Pa smo mi iz Kule prvi krenuli sa tim da pokušamo sa likovnom kolonijom da pozovemo ljude koji su odazvali i evo vidite, ovo je danas 14. likovna izložba slika 14. likovne kolonije koja je u Kuli održana i mislim da mi je zadovoljstvo što vidim ovde prisutne i slikare i predsjednike opštinskih organizacija sa predsjednicom Saveza invalida, potpredsjednik Saveza invalida Srbije, iz ministarstva, iz opštine, svi su tu. Znači, na neki način smo dali dio sebe, makar kroz ovaj vid
kako smo uradili, kako su naši slikari mi omogućili, a slikari su se odazvali i uradili. I vama ujedno da se zahvalim što svaku našu manifestaciju Kulska komuna isprati i prezentuje javnosti da vide šta mi to radimo. Izložba će trajati 10 dana, stoga sve zainteresovane pozivamo da posete likovnu galeriju Kulturnog centra u Kuli i da ih pogledaju.